الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Syawal. Saya Muhammad Safwan bin Johani selaku Ketua Pemuda PAS Kawasan Miri ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua yang mengenali. Semoga Syawal ini membawa keberkatan dan mengeratkan lagi ukhuwah sesama kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Nama Muhammad Firdaus bin Muhammad selaku Naib Ketua Pemuda PAS Kawasan Miri. Alhamdulillah, kita dah sebulan kita dah berpuasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan amalan kita di dalam bulan puasa ya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan daripada kami ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin untuk rakyat Miri, insya-Allah. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Muhammad Zani bin Muhammad Jalani, Timbalan Ketua Pemuda PAS Kawasan Miri, ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Ingat, berhati-hatilah di jalan raya, ingatlah orang yang tersayang. Semoga amalan kita di bulan puasa ini menjadi satu rahmat dan Allah reda dengan amalan-amalan kita. Wallahu a'lam bishawab. Kami Ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.